na me de kwabontin kobo na me wi na me de dance sadaka na stage eno na me nya kakra na me ma me nso so me so na me de call Italy 1993 na me kodu Italy na me say omo anye working permit 93 omo anye 94 omo anye na me crofo na me no mo bo nyum nyina so Germany eye obibini tachi ohin bakisi na omo simemra na enye enyum wo ho 1995 na me fi Italy ese me ko Germany na me kita Holland passport ana me so mente Dutch niti no me fi Switzerland era Düsseldorf wana train no immigration be mu na on be control me na chese omo hwe me passport no na makodi Italy 2 years that mre na mabo na passport so na mo Ghana na me ye de bra me nti omo hwe picture na o passport na me ni mo atwehwe ase na me sie na omo hwe me ameti train no so amabo na mo say oh so is this you me say omo hwe picture no hwe me am say there be nyawa na say ya me na ka say na my so can you speak that Dutch? I say why not? What get that Matthew? Na me see ho why no handcuff for me now kita passport na how are you cry want na che say nya dia ampa mo de me call o station ko search me na me do eda me see free plane no see Rome no na me bag irae me free call samre phone any ho eti phone boot my insert card na me free say ma be do Italy na ehefa na me fa Napoli a train na memra within few minutes na me bag ni see me now me say na me bag we dey approach na dey one pe sa na Morocco for ne go no wi de kototo anwia say drugs into me passport so bag ni na me koye police report na sa me tu kwan me fa Holland passport ma to my identity be Ghana go sa police report na come James pocket from 1993 hono 95 2 years they said me packet 2 years e hono am de koche mo German ho say Ghana's passport mixing in Rome so Ghana you go back to Ghana kayesan ko mo hu ba bia me free it here de me ba 95 samre na anoche me ye o Italy Mantova na abeheti wa ha it me ba je e hu sika $10,000 ana me simesan ko back to Italy because a friend saying Tunis SM cofa speedboat no so remu Italy if you say my passport no me ni good record enti no me san kon ko visa because me visa no say me kwaba mahamba eti me do Tunis no na che say ama speedboat no so na ye hu am call first one yakoche o muso no so ana obi sa na o sky o ho de na ko Hong Kong udu Hong Kong connection that hot to Japan na me try straight to Hong Kong ho because do ye na oba Ghana ni baby okita American passport akodo Tokyo ontimi fill arrival form and the teacher who say na American ni ba no ontimi fill arrival form iti omu twako America amazing omu so sa passport e di be remu ni na fake iti na hoswat je timi di be tu Tuni to fear for time there. We did two weeks where first Hong Kong dollar and American dollar so it's almost the same thing for hotel ne edide na mesika 10,000 nyina na ka $500 and no be catch them say here Malaysia na nyesa Hong Kong had just on your offer Philippine ba no between hotel bill ne ma na weekend wa ba na na da no amount chop money no asan to hotel bill. That's what when I'm modete here Switzerland crime anye we na ha ana ja kofa map ba Malaysia ni na ja me twade ko see Singapore to Malaysia me do Malaysia na come $100 hona me hu safi omo ho no omo aloko kra kwan be na be fa so be pi ho so omo control blacks no enya gro etimi twa 7 years na se maka ho nti kwan me fa so di pie ba he ne de another story fi say me koye a friend say 419 Nigeria ni bi na kire me kwan a metimi afa so anya sika de afi o manu ka me ka ho na okoye yen so FI na mo last minute dia na my me say when there me ye wie na me de atwa ticket aba no ka ho na ka yes ancho
Enyagro na sana Nigeria for na who say sa line on afenti na bia koye be mi achiwom ye chiwa 25 years in jail with 25 lashes on your back. Hey. Enyagro no mo jail ho no yen ha kra de ne yen sonkro so ne ntonton. Ya ha kra de ne ye. Enti mi hu say we de ne adu no e say me fi o man no. Na ja nyame adom mitimi efiri omanum na de ye ne say yekoto medicated spirit na ye de agu bucket ni asa ye de petrol gu ho na atimi ayi label na factory na ye no na ye de label Nigeria ni busa say gold dust your friend is saying your kasa no so sika futuro o say hen and ye be ye we your friend is sika futuro SP 1000 injection of cattle just all the work cattle na e mani didi e ma onyanufuso enti yen ya petrol no any ventilated spirit petrol no spirit I call hospital I use here momo koto yen ya koto na mo o pese o yi label na just o di go petrol label bay say factory no mo aye no omo aye omo label e chese medicated spirit na ubie so a won sa no no ya tisin better enti yemie enti medicated spirit na ne wom na mo label na bo ho e chef company no ana yen ya ko printing yen label aye no Sikafutro SP 1000 injection of cattle ni drone and tree na a boho into who are ubu say original chese ye the what na tree ni pania e mani didi spirit no na say untimi fan ko open because me tomo wa medwane agya enti hwan ona hoto ma ma ka fo di boni a che enya ono aka makakro no okra o sa wo so obi wo scale ni so ma wani bre no na se mo an kra mu koku wo mu na spirit here the work say ye fan go nemo wo no wa ye label abo ho say eye sa edru no am ewom but nya no na wo medicated spirit enti say mogu no me makofa no me ko nya mogu no a box no otua $1,000 yen ye koton $100 enti sa $1,000 no obetua no me ni mogu no beko factory a hotel Mustafa Mohammed na obeta de no me so fi South Africa me ti sam de Dr. Lee me fi South Africa we South Africa ni madam for na ono so beto no ono ye South Africa agriculture minister ne ba inti ono na beto no de akowo ni nantwi inti oba oso ope one box no $1,000 no na me ne call Mustafa be bie ni briefcase so stamping dollar nko an no yi $100 back and the genu no the top one bottle near the aba no e de echa yen kofa ne aka nemra inti o the $100 ne mayen ya na wa hu mugu na hu dollar bebre wo ne bag num tie si fompe o say hey man no sikapa na me say hwe o ye minister of agriculture san ni nantwefo bebre enti we okọ Japan ekoto no nya ne 2000 ana ha de obenya ne 1000 enti sise no yenkosisa o se yenkosisa scan hu se aganu yekosisa na mama ya mo ne ringgit no no hu se aganu ti de echi a no akoyiska bank na me no ne yakọ baby aye kota de no so ye na yakoye ne de ama no enti akakra na ebedu baby aye koto yesi ye community na nipa na frɛ back so restaurant head dinti ye shalo restaurant wo ye be ko not ho no ode adro na mai no wajiska no na ye so de adro no ye de koma Mustafa no hotel inti ye gi adro no a no wa frɛ de ojiska na frɛ Mustafa se microphone na beto adro no scanner ba inti ne check out if you hotel na you say ono a check out aka me ni mugu no kwan be na me fa so metimi adwane afi mugu ni nsem a ye be ko ne akoche ska no eti me so me nye bi da eti first me confirm man bia ono oton air tickets or a big office ne workers bebre ni nyina alatafo ya ono ye Nigeria ono ye Malaysia ni and ono no all the top product no into ono the Ellen Kimema Indian no wo sa knowledge for business no into omo ne me ko ni yakọ ya de akọ Mustafa ho no yakoto adro no ofa cars miensa ba kon member 4 ana ba kon so member 3 ana me ka ho 4
na ba ko susan di echi enti mi hye mfimfini car na hye mfimfini na four di mani nipa four enti ye kodru hotel na yese nipa 4+4+3 no nipa ahen 8+3 na yese 11 me nko na me hye mu a me de omo eko nti nipa 11 be de na matimi agye me ho afi omo nsem aka kre be du hotel na ni na me so we de me yem pese me run it no so hotel na a big hotel also bra washroom ha enti omo de me call escort me to washroom na obi pie efi lift nu na me double myself na me ra lift na me mia cross na me mia 1 2 3 4 sa kudu about 75 floor enti me kudu floor no na fa mo hu se mayira na fa o start ama police abesando o me se kwamba na be fa so be pie wo ye den e be chiwo enti afa mi hu ba bia me enkopo se obeji wa enya sam kitu wadi boni ni nyame sa abeji se onim se eye ahochiri bi na makom na mu enya me hob ya wadwen kire kede ni nyame beje wo eti adwimi yese ne memra 9th floor me bedu 9th floor no na me hu se ye wo steps bi o in case of emergency e ho na ya o mofa na me fast steps ni so sane ye me bedu from go na se I car park enti me pie ni security ni se be ma be park me car na me pie ti me pie ye no ho so mo sky train no me see kwan na sky train ni na me fo ye afi me saw me phone no omo say o wan me so me da so toilet omo so boa kwan bia so untimi nya kwa bia fo ya sana do ba bia ti me kodru fie no ana me nkrofo e boje me so ana mugu no esa fra na me sre wo mo ana Nigeria ni say share you shouldn't ever laugh to Mugu. Don't you know that one day you too can thank to Mugu? Me say one day I'll thank to Mugu. Never day me yef me no makokra na mo adwuma we de also na ska we de say ye for ye cha hin na benya je say san ye bi ka ho ti me yet was so 3 times 4th one no na ke ya che me sa nipa ye che no na omode ne ba TV so ni ade nti no amande oye mi Mugu no ono akofa sia de ni ana me ne no e kasa a che sen ka me kire ba bia me gina no a na che say eti eye Nigeria ni no ana say babia Mugu no be kasa gina no manyina ho na ko gina babi foforo na hwese ono na ne kasa na ene bo ame because omo World Trade Center to aso wa around 5-story building market big market na se ne ko 20 down bro car park enti gate number 1 no case me ko gina main gate enti me so me ofrem na so me gina main gate no me gina babi o twem no hu se wa hu se ya me because say na ni kire main gate ho ena me hu sa nya Mugu ni techire me yes na medwan na almost you see your police for entire day be black bia go inside so bia ni papa ko ya pa ma chim no me ja you know medicated spirit na ya tro sa egu hu no a me ja to ba bia omom ne na bia na script bi o obetimi a chew and ani so hye me botom so omo etimi gina buses ye twam ni taxi ni ade gina search because ye penegro de hu yan friend negro eti me da ma chi hwe ma chi na car park friend say lorry kwan bi da ho na me ko gina wa me nya taxi na me ko Ghana embassy na me catch on say me coffee na me ni passport nti omo ye la say passer mami na omo ye la say passer mami na me ko twa me ticket iti me bedru fia me san catch on say we dey Muhammad ene Jesus ebe he no epani no say wo ye Kristo wo ba wo ka kire say wo ye Muslim na wo ye ho te say wo su ya boa now you make all of us fool that's we dey deal it's a game forget no I'm say I'm ko hwe mo airport o ba bi enu wa mefa meko it me do airport I'm say plane no to ejame intimi try the next flight na ja me kuma me bon pa ya na ja the next flight ne ba ya me fo ya peja ni mu ana me see sign of cross era de be das na titim opanyini wa bra bom wa to nwom dodo na say me de mani